fácil, hermano. Cuando aún tienes energía, pero las cosas cambian. Cuando estás cansado, no pierdas la fe, Él te fortalecerá. Porque Dios en el monte, ese Dios en el valle. Cuando todo va mal, lo hace bien.
Praise the Lord. I said, praise ye the Lord. Time. Eya nye dasiri di pe yi. You have testimony. Eya ne dasiri di le Go to the miasila. right hand, my right Miatem hand. ava inya dusi You meet our baji. leaders and you give your Eya testimony. miadogo miape ngono lado Global ne mia crusade na miape tako miape dasiri have dio. witnessed many testimonies. Takpepe Miraculous gansia working dasiri di hand gel of the oli. Almighty. Esio Even mau in wole Kwara miapa State gbeme. here, Edanye le haji hamele tepe ya ntoje ha. Dasiri di nuku tuo le miadome. Eye mau pe nusensi ne de zon la mo pa gbeme le tepe ya. Edola je edola se amagede odola se. Load at the back. You'll be hearing what I'm saying here. Is in Zamfara State. In one of the global crusades. Mia novi nyɔnu via ɖe le mia dome esi ne do daseɖiɖi ebe esi hã ye nɔ mia mea takpekpe si ne va yi mea Mawu yɔ ye hã be ye ne wɔ dɔ ɖe abe kristotɔ ene gake kuhi ɖe le ye ŋuti esi mia fofo le gbɔgbɔme do gbe ɖa megbea eya dzɔ le Abuja eye eleke ƒe kuhi si ne le nua edogo ebu. Mi ƒo miaƒe asiwo mi ƒo asi kpe na Yehowa. Azɔ miase daseɖiɖi mamlɛawo. Mawu gale nu gãwo wɔm le mia dome eye daseɖiɖi geɖewo le mia dome eye mieɖo daseɖiɖi nukutɔewo. Azɔ miaɖe ɖeke be daseɖiɖiawo dometɔ ɖeka ne miase. Esi ne dzɔ le Nigeria le Port Harcourt, Rivers State. I thought I wasn't a normal human being. I was always scared of telling my friends about it because something I see like in everybody. Growing up with a double novel instead of one. Just my parenting about it because I need to cry and cry and cry every day, complaining about how painful it was. I couldn't eat banana. I couldn't eat a whole lot of things. I just thought there would be no cure because the doctor said I need to go through operation. And I just know that wasn't going to be possible because I did not have the money and every other thing to support me for the operation. Because he said was it hernia or something. I can't really press my head on it. So I've been living with it. Sometimes the pains, I had to cry, and sometimes it feels like I'm going to pass out. But I just kept enjoying until this fateful day when I went for the crusade. And after the prayers of the man of God, he was like, put your hands where you have a problem. Initially, before the prayer, I put my hand, I felt the double navel, like the first and the second one. So after the prayers, and he was check up and check yourself if the problem is still there. I checked. I've really not been a part of a miracle before. Like I've not had a miracle before. It's that severe. So when I touched the navel and I did not see it, at some point I was even scared of shouting hallelujah. I was like, is this true? Is this real? Then I got to push my hand inside. The hole was not there. That was when I started shouting hallelujah and I went downstairs to give the testimony. Then my mom was like, blessing, I'm so happy for you. Then I needed to confirm if it was really true. So when we came back from the church, I had to eat banana. Because banana and they were not just in good terms. So after eating banana, I noticed that I stayed, I observed myself. Mia novia be ye du esi egbo va ye va du akodu eye si edu akodua ye be do kuhia de ke begbo afima ye nya be na be ye hokatuchu blibo. Praise the Lord. Kafkaf ne mawo. Praise the Lord. Kafkaf ne mawo. Brother Adefila. Mia novi Adefila na tiava avadi wodasia. Praise the Lord. Kafkafu na mawo. I said praise you. Mbebe kafkafu na Yehowa. Right here now, that's a special guest. The deputy
The Excellency Deputy Governor of Kwara State, you are welcome. Le teƒe ya míeɖo ame ŋkuta ɖe Put your hands together si for nye Jesus. hadziha gã ƒe nufiala wòzɔ ɖe mía dome le o. If the brother is here, you can give your testimony. Mía nɔvia atea na eƒe ɖaseɖiɖi azɔ. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu. Beside me is brother Olusola Adefila, Nɔvi Olusola Adefila le míaƒe axadzi. known as gingivitis, Míenye eƒe ŋkɔ abe dzedzevasi of the gum eye that leads to bleeding, and it can actually be due to some blood disorder. So here he is to give it a ye ŋutɔ le míaƒe axadzi eye wòaɖi ɖase na mí tsɔ ku ɖo takpekpe si ne míewɔ nyitsɔ va yia Mawu ƒe asi eye Mawu ƒe asi kae esi Mawu ƒe ame la do gbe ɖa eye dɔ si nenɔ eŋuti la ebu le yeƒe agbe me. Azɔ nɔvia aɖi ɖase na mí. Kafukafu na Mawu. Meda akpe na Mawu le nu si Mawu le wɔwɔm le nye agbe me. Esia va me ɣleti adelia le ƒe si ne va yia me esi wowɔ le Abuja ƒe dukɔ be ŋuto la me. Nane wɔnam eye nye eʋu dona le nye nu me. Eye le ɖoɖoa ƒe nuwuwu ŋkeke mamlɛa me mía fofo le gbogbo me la to asi nye dɔlélia ŋuti eye wogblɔ bena be eʋudodo sia ne wòanɔ te eye esi me va nye hã metsɔ melé leke ƒe tagbedodoɖa sia eye medo gbe ɖa vavã eye Mawu ƒe ame agblɔ le mí be ne mí do gbe ɖa si wòdo gbe ɖa be míado mía ɖokuiwo kpɔ eye esi medo ɖokui nye kpɔa mekpɔ bena be eʋua ga dodom gake esi me yi dzi la megale ɖokuinye dom kpɔ. Azɔ la yeva yi nuwua
Acts, there shall be special, spectacular release in Jesus' name. Good evening. I bring you good news from the throne of grace. God has answered all your requests. God has raised up a mighty end time army to usher you into his rest. Thus says the Lord.
Praise the Lord. Through the life and ministry and the pastor Dr. William Kumuyi all over the globe. Of course, you are a living witness as much as I do it. How God has healed, delivered men, transformed lives, saved souls. You are a witness to what the second in the lives of millions of people globally. Now comes the month of June, the month of supernatural deliverance through Christ. Our Father in the Lord is fully prepared to do just exactly what God has destined him to do in your life and in my life. But before he comes up, it is my pleasure to introduce to you the guest artist for the month of June. Join me to welcome Andy Rosie. As we go supernatural deliverance through Andy Rosia, it's such a joy to lead you in worship. So why don't we stand to our feet and we say, Lord, our hearts to you today. We want to receive what you have for us. We want to receive supernatural deliverance. That's what we're going after. So as we enter into worship, we also enter into prayer. As we sing, Lord, open the eyes of our hearts, because we want to see you, not just today, but tomorrow and the day after, and through this amazing global event, but also in the year ahead, and the year after that, and the year after. Lord, increase our faith as we press in. Lord, open the eyes of our hearts. We want to see you, because you're the one high and lifted up. So let's lift our voice. Let's sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, because I want to see you. I want to see you. Let's sing that again. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. Yes, I want to see you. We want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Lord, open the eyes of our hearts. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. Yes, Lord. Yes, I want to see you. Would you open the eyes, Lord? Open the eyes of our hearts, Lord. Yes, open the eyes of our hearts, 'cause we want to see you. Yes, we want to see you. Come on, let's lift it up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, yes, Lord, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Let's sing that. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Just to him. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, I want to see you. This is our prayer, folks. Let's sing this out. Holy,
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, I want to see you high. Come on. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Jesus, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Okay, let's sing holy, holy. Come on. Yes, holy, holy, holy. Come on. Holy, holy, holy. Yeah. Holy, holy, holy. I want to see. Let's put our hands in the air. Let's cry this out. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Yes, you are holy, holy, holy. I want to see. Okay, let's bring it down. We sing. You are holy, holy, holy. Jesus, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Because we want to see you. Sing that. We want to see you. We want to see you. Yes, we want to see you. Father, we want to see you. We want the fullness of your Holy Spirit. Like wind that is caught in the sails of a boat. We do not see the wind, but we see the movement of the wind in the sails. And over these next few days, Holy Spirit, we seek supernatural deliverance. We seek the wind in the sails. We seek that we would bless you with our time and with these songs and with this, with our hearts and with our affection. The psalmist says, I will bless the Lord at all times. His praise will continually be in our mouths. Oh Lord, we pray that you would be blessed. Blessed with a song. Because bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, and I'll worship your holy name. Because the sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. And whatever may pass and whatever lies before me. Yes, Lord. Let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, everyone. Lift your voice and sing. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, and I'll worship your holy name. 'Cause you're rich in love. You're rich in love, and you're slow to
That's right. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, and I'll worship Your holy name. Yes, Lord. And on that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come, well, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. For 10,000 years, we'll bless You, Lord. Yes, bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. And I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Come on, everyone. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. And I'll worship Your holy name. God, we will worship Your holy name. Today we will worship Your holy name. It's such an important thing that we press through our circumstances and just worship His holy name. Oh Lord, we say yes to You. Just sing this little line with me. So we say yes, Lord, yes, Lord. Sing that with me. So we say yes, Lord, we say yes, Lord. Give Him your yes today. So we say yes, we say yes, Lord, we give You our yes, so we say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. You're worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Yes, we live for You. Sing His name, everyone. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe, so we live for You. Yes, we live for You. And holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder and show me who You are, and fill me with Your heart and lead me in Your love to those around me.
worthy of all the praise we could ever bring. You're worthy of every breath we could ever breathe. So we live for you. Oh, we live for you. His name, His name. Jesus, the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. We sing holy and holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. As holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh Lord, we want to build our lives on the cornerstone, the firm foundation, seeking supernatural deliverance. Let's lift our voice. We sing. Yes, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. So I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Father, through the work of Jesus Christ, we ask you that you would show yourself as a cornerstone, our firm foundation, the rock on which we stand. And we will build our lives as we hear from your word, as we open up our hearts, as we bless the Lord this morning. Oh Lord, receive what you have for us. Receive what you have for us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Good evening, everybody. Bonsoir à His tous. Excellency, Son Excellence, Mr. Gadede Wɔnuku, the Deputy Governor of Kwara State, vice-président de l'État de are on his Kwara, entourage here present. tous For ceux qui want sont of time, là,
I want to stand by already established protocol. On this note, I have the honor and privilege to invite His Excellency, Mr. Gadede Wɔnuku, the Deputy Governor of Kwara State, for his good message. Your Excellency, sir. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Can we be seated, please? Asseyez-vous, s'il vous plaît. I'm so delighted to be here this evening. I'm meeting Daddy for the first time, Et je rencontre papa and I'm pour so la excited. première fois. Je suis tellement content. I'm so delighted. Grand plaisir pour moi. You know, I've been hearing Pastor Kumuyi for a long, Kumuyi, long time. Kumuyi a très longtemps. But this is my first time. I'm C'est so la happy première to be fois here. de le rencontrer At least face I à shook my face. hands with him, Et je lui ai his serré hands, la main. and I'm going to take picture with him Et before I je vais leave. prendre une photo avec lui avant de partir. Mommy, I welcome you, Maman ma. aussi, soyez la bienvenue. Our mommy, Notre maman, without you sans and God, vous et Daddy Dieu, won't be standing papa now. ne serait pas encore là. We thank God for Nous everything. remercions Dieu pour tout. Top government functionaries, Pour the tous chairman, les Christian Association of Nigeria fonctionnaires of Kwara State, our bishop here, de Adiwale, l'État de Kwara, and PFN évêque, leadership here in Kwara State, leadership the state's overseer, Christian l'association pentecôtiste, Christian Life Ministry, Pastor Adebi, pastor and other pastors here present, du ministère de la vie chrétienne, distinguished tous les invited guests, pasteurs, chers gentlemen of press, invités, ladies and gentlemen. mesdames Like et I said messieurs, once again, I'm comme so je l'ai delighted. dit, This is c'est my un first plaisir time pour moi, in c'est la Deeper Life première Church. fois I où je participe à un programme de la vie profonde. as a politician, when I joined, when I became Deputy Governor in 2019, they told me every church, as long as Jesus Christ is worshiping there, is my church. I'm actually a member of the Christian Church of God, but today I go to every church where they worship Jesus Christ. And I'm so delighted to be here today. It's an honor to be standing in front of Daddy right here, right now, and I give glory to God. On behalf of my boss, Madam Abdurrahman Abrazak, I welcome Daddy and Mommy into Kwara State once again. And all we need to ask you to do for us right now is to pray for us. Pray for Nigeria, pray for Kwara State. Before I joined politics in 2018, I was in the private sector, and I was brought in to come and play politics. Today, by the grace of God, I'm Deputy Governor of Kwara State. And one thing I experienced when I became Deputy Governor, I used to read in the Bible, principality of power in high places. I didn't really understand the meaning, but today I understand very well, and I can write 14 pages or 20 pages about principality and power in high places. So a lot of leaders come into power, and they have 5 to 10 agendas. At the end of the day, they can only do one. It's principality and power. That's why we need to pray for our leaders. We need to pray for us. A lot of leaders who are interested in doing things for Nigeria, but they will never allow them to get to power. And when they get to power, they know how to separate the good ones from the people in power, so the bad ones will take over and give them bad advices. And that's why the church needs to rise up now that we're going to election again next year. We have to pray for the will of God to be done. Not the will of any human being, but the will of God. And that's where we can move forward. So I'm asking Daddy and every member of this church to please pray for us. In those days when they tell us to pray for politicians, I never used to pray. I never used to curse them. Whenever I used to pray, I used to be very angry. But now that I'm a deputy governor and I'm in politics right now, I understand very, very well why we must pray for our leaders. Principality and power in the Bible is for real in Christianity, in the world. It's for real. It is true. That word is true. There's principality and power in high places. And believe me, we need to pray. So Daddy, I welcome you once again to Kwara State. And I know once you release that prayer into the air in Kwara State, Kwara shall be peaceful and shall be free. Thanks so much. God bless you all. Praise the Lord. Our mother is here. Notre maman est là. Our mommy is here. Notre maman est là. Mommy Esther Maman Kumuyi. Esther Kumuyi. A mother in a million. Mère parmi les millions. Praise the Gloire Lord. à Dieu. Our mothers carry us in their wombs, Nos mères nous portent dans leur sein. but our mommy carry Mais us maman in her nous heart. porte dans son Thank cœur. you, mommy. Merci beaucoup, maman. God bless Que you. Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Gloire à Dieu.
This is our time. Voici l'heure We have been waiting que nous for attendions. spectacular Le miracle, miracle spectaculaire. hour of L'heure deliverance, de la délivrance. hour of L'heure greatness, de la grandeur. hour of lifting. L'heure de l'élévation. The anointed man of L'homme God, de the Dieu, vessel of the le Almighty vase God is Dieu here. Tout-Puissant est là. He is Abraham Il est for our l'Abraham de generation. notre génération. Father of faith. Père de la foi. He gives back to impossibility. Il He donne is the naissance Enoch. aux impossibilités. Il est Enoch l'Enoch of this L'Enoch generation, de cette génération. of the consistency of De la holiness consistance, and la constance humility de la sainteté, de and the l'humilité defense of faith. et He is de la foi. Elijah. Il est Élie. Elijah for our Il est Élie de generation notre génération. with anointing Avec l'onction. for your double portion. Votre double portion. Anointing L'onction. for your double portion. Portion. He is an Isaiah for this generation with the prophecy that will define your lineage, your posterity. He is the John the Baptist. He is the John the Baptist for this generation who is the voice to the nations of the world, preparing the way of the Lord. He is the Paul for our generation, the man with vision and mission to reach the nations of the world for the gospel. He is our Father in the Lord, my Father in the Lord, my hero, a real gem, a general. He is Pastor Dr. Kumuyi. You are welcome, Daddy. Pastor, Your Excellency, the Deputy Governor of Kwara State, we appreciate you, appreciate your coming, appreciate your desire that we pray for our state. Our state will be free from the oppression of principalities and powers in Jesus' name. Our ministers, headed by the chairman of CAN, we appreciate you all and appreciate the leadership of our chairman in CAN, as well as PFN and all the various blocks. And we have come together as the body of Christ for this crusade, that blessing will come upon every life, upon every family. I can see you are excited already. A miracle is coming your way in Jesus' name. All our friends, participants, online, the Lord loves you. I love you too. We all love you. And today, the opening of this great crusade for supernatural deliverance. It has come. I said it has come. It will touch your life. It will transform your life. And today, the joy of heaven will come upon your soul in Jesus' name. Father, we thank you for this hour. We thank you for what you are planned to do in every life. Lord, I pray that today no one will miss this miracle in Jesus' name. Power, anointing, unction, manifestation, miracles of every kind upon every life today in Jesus' name. Let there be confirmation in every life. In Jesus' name we pray. God bless you. You can sit down. Tonight, as we begin this supernatural deliverance crusade, campaign, outreach, whatever we call it, divine touch will come upon your life. Give me a good choir state, amen. Tonight, as we begin, I'm looking at Matthew chapter 6, verse 9. You can sit down. Matthew chapter 6, verse 9. And after this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Christ,
The very Voici Son donc of comment vous God devez prier. Notre taught Père us qui est to aux pray cieux, que ton like nom he soit prayed. sanctifié. Every time he Jésus-Christ, prayed, Fils de he Dieu, looked up nous a and he enseigné said, comment Father, prier. Et chaque fois talking qu'il to priait, God, il levait les yeux, God, parlant the à Dieu, Creator, mon Père, Dieu le God, Créateur, the Almighty, Dieu le God, Tout-Puissant, the Ancient Dieu, of Days, l'Ancien God, des jours, with whom Dieu, all avec things qui are tout est possible, possible, God, Dieu, that will bless you qui va tonight. te bénir ce soir. And he would always say, Et Father, il dit toujours, and so Père, that we too pour que will be nous successful nous, and we pour que will nous puissions have the réussir, life et pour que nous puissions and the avoir la victory, vie, la the victoire, dominion, la the domination, power, la the puissance, triumph le that he triomphe had. He qu'il said, avait. if you want to have Vous voulez avoir the same victory la même and the same victoire, triumph le même I triomphe que have, j'ai eu, pray like I priez pray. tel que j'ai prié. And so he said, Our Father who art in heaven. Tonight I'm talking to you on the unfailing source of supernatural deliverance. How can we have supernatural deliverance? How can you in particular have supernatural deliverance? We're going back to the source. The source, the origin, the originator, the very spring of supernatural deliverance. And it's no other one but God, the Father. That's why he says, a Father which art in heaven. In Ephesians chapter 1, reading from verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. That's the source of salvation, the source of healing, the source of miracles, the source of wonders, the source of everything good in the world, everything good in your life. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. You are blessed already. Just by coming, just by having expectation, just knowing that there is a God in heaven with all power and with all might. There is a God in heaven that all things are possible with him. Just knowing that you are blessed. Who has blessed us? Qui nous a bénis, not who has blessed them. Bénis, you see, there are people, they hear, others receive miracles, others receive healing, others receive deliverance, others have the expectations of their lives. Them, but now your name is included tonight. As those who are going to have the manifestation of the miracle power of God, your name is there. My name is there. My name is there. Who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. I'm talking to you, as I said, on the unfailing source of supernatural deliverance. I'm going to have 1, 2, 3, and then the showers of the rain of blessings will begin to fall upon you. Point number 1, the power of the Heavenly Father. The power of the Heavenly Father is still there. At the time Jesus spoke, a Father which art in heaven, before the time Jesus came to the world, a Father which art in heaven, after 1,000 years and 2,000 years that Christ had gone back to heaven, the Father is still where he is, a Father which art in heaven. Number 1, the power of the Heavenly Father. Number 2, Aƒetɔ la, eva be yeave nuwo le fiesi alo awɔ ama ɖe le se ŋkɔ nye ma hã. Me be aƒetɔ la va be fiesi ya yeave nuwo. Ɖo yi wo ŋutɔ mate ma nya o. Abe ɖe be yemekpɔ ame nuveve kpɔ.
tso afi ya kple afi ke me kpɔ vɔ fiɛsi ya la ame nuveve age ɖe wòagbe me fiɛsi ya nukunu ava gbɔ o tso dziƒo fiɛsi ya mawo ƒe lɔlɔ yi ke me le mɔ kpɔm na woa aɖiɖi tso dziƒo kɔ ɖe dziwo le Yesu ƒe ŋkɔ me nu velia miakpɔ ŋgbedodo la ŋgbedodo be axɔ na mi eye ayɔ dɔ mi etɔ̃lia yi ke miakpɔa yenye mɔnugo alo gome kpɔkpɔ yi ke li na mi be mia ado ƒome kpakpli miava nu gbãtɔa dzi yi ke nye ŋusẽ yi ke le mia fofo si le dziƒo la si miabia sie nye bena esi ke Mawu ye le kpe wòm Mawu le yɔwòm ekpɔ wò ɖa be ɖe fiɛsi ya medi be matutu aɖatsiwo le mo na o medi be mana ɖo ŋutiwo xaxawo katã medi be ma he tɔtrɔ ge ɖe agbewo me mana wò agbe yeye mana wò agbe yi ke kɔkɔ wu nu yi ke ale yi ke wò ŋutɔ ne susuna ne buna kpɔ ebe aƒetɔ nu ɖeka eɖo la nya nyi be ɖe aleke ɖeke miaƒe Mawu lolo eɖo la nya ale gbegbe ale si ke wò Mawua ekeke ɖo eye xaxa ɖe kpekpe yi ke meɖo ɖo ŋuti oa Mawua eɖo ŋusẽ ana ɖo ŋuti haleluya ta ŋusẽ gã triakɔ aɖe eɖo la nya aleke gbegbe wò Mawu yi ke le kpewòm be va la elolo ɖo ekeke ɖo ta mia fofo si le dziƒoa be ŋusẽ matsɔ Yeremia ƒe agbalẽ tabla 32 Yeremia ƒe agbalẽ tabla 32 tikplɔ vevɔ andrelia ebe kpɔ ɖa nye Yehowa kpɔ ɖa nye Yehowa nenye be ezɔna gasia game la matem ne tsi teƒe ɖeka ɖe matem akpɔ nuwo eye ame aɖewo lia womete kpɔna womeɖona gaƒoƒo alo eyi be woate ma kpɔ mɔ ƒe ŋusẽ o aƒetɔ be nɔ te lala ke ŋgbɔ meganɔ dzitsim o ebe kpɔ ɖa ŋusẽ ele asinye ŋusẽ ma awɔ dɔ le agbome fiɛsi ya eto sia to aɖewo ɖa le ŋkɔ na o nenye be xaxa ɖe aɖika ɖe le agbewo me ye eyi miɔ dzi yi ɖusi dzi yi ŋkɔ yi megbe mekpɔ ɖo ŋuti ne woa o lala ko kpɔ ɖa ebe nye menye be menye va yi olo mekpɔtɔ nye menye be mava nye o la ebe nye ŋutilãwo katã ƒe Mawu haleluya ŋutilãwo ma yi ke me cancer lea ŋutilãwo katã ƒe Mawua Yehowa nusɔ katã tɔa ŋutilã ma yi ke Satana le vevesese dom na magblɔ na wo be vevesese ma yi ke wɔe kaka be agbewoa dome ŋutilã katã le gbegblẽm vɔ gɔ hã agbe la ge ɖe me ŋusẽ la to dziƒo age ɖe wòagbe me eye dzi gblɔ be ɖe ele nyabiase wɔm ɖe mado kpo nanea ɖo ŋuti na makpɔ la nɔnɔme wa ɖe Mawu do kpo nanea ɖe agbewoa yi ke me vevesese le yi ke me nuxaxa le wò dzimedzidziwo nu yiwo katã le dzrom vevi ɖe nu yiwo katã lɔm le dzidzim le ƒomewa me be yakpɔ dzidzeme yakpɔ gbɔɖeme dzidzɔkpɔkpɔ nukoko asetsotsoa kple vevesese yiwo katã Satana kple gbɔgbɔ vɔ̃wo le he va gbewo mea magblɔ nɔ be ɖe Mawu ɖe nu mawo sese ne be maɖe ɖa wo ma hã awɔe na wo le fiɛsi ya kpekpe 19 kpekpe ame 19 ebe ɖe Yehowa ebe o aƒetɔ Yehowa etsɔ ŋusẽ gã kple wo alɔ si le dzi la wɔ dziƒo kple anyigba
Yeremia no nyabia se wom bede ne nane sesene mawakpa Yeremia globede na me kpo le tribio we wo katan na me kpo ere we na me kpo jinu le yame we mawu ne tso kata tso dade ejifua ote eye ama dekento nenyebe mawu nu selasio atemacho jinu vio kple acho aku yame eye o me gena ha ewe wa chafu penu yo kata le mela ebe Yehowa nenyebe wo nu mo kata la na nekentomeli ike sesena wa pao hallelujah piensia na nekemeli ke mawu adokpo wona o baba pomo amede na nekemeli ike mawu adokpo wona o ebede ebe donya o eden la sinye ntwade nyemanyale ke magbledo la majijibe matrola majibe manye de kaje nyi la manye debi nyi la manye nyonu nyi de la manye esron ntu nyi la manye sron nyonu nyi la manye dochola nyi la manye amenyua de la me jagbagba kaka nyemete nga ke piensia mau awenao ebede nane kento me glo wohona ya pao Salomo tabla de vove pekui wideke Salomo tabla de vove pekui de keliabe mau ponu zideka pekui evile le vegbeme mau ponu zideka ye nu eveme seleme mau to enye nu se mebe mau to enye nu se bible ebede mau to enye nu se ye ke watema tro nonomeo atro agbeola ele mau si nu sembere yatem ado nu koko alogbonu mona wede mau toy nu se be yakokoda le evegoglo mame le babla maume eye acho da de tuatame ano chijople jidudume acho aseya mau toy hallelujah o atema ono piensia bebe akponu se le piensia ma ha de eja konu se mape don agbome piensia kwe Matthew pagbale tamu wi asheke people of vo aden Yesu po e oglo na wo bena la amegbeto gbola o matema wo e ba amegbeto gbola o matema wo sia o amegbeto gbo remove the N with me. Ebe ye mau boa na ne kento melike matema wo no sike amegbeto matema wo kodonu obe ya fia abe nye matem yo lia dia nye matema liyo fujula nye matema fio titre nye matema titre ebo chite pereka anu kata alinyela nye mat obodunu nye matema dunu ola waya deke abe matema we ela be nuka nu gedo ya megbetola o metem wo now e ba ugro na wo now gake mawu ya gbola ebe di amegbeto kata ameyo kata netodo o matema yo gake mawa ke mawu gbola blessé c'est de ma c'est de radio agbo ke mawu gbola watem awo nusiano hey na ne kemeli ike mawu dongbe be ya wo now eye matema we now le piensi ya o ele wo ge now le piensi ya no bi no ponu yo kata nye nu mateu yo la gbome eye jagbagba kaka amo jagbagba kaka eye o pe be ya o mateu yo eglo bo mawu ya na neke me glo wo ne hallelujah bebe mawu ade anabe nu yo gloa lawe na o luka tagbanto luka pagbale tagbanto peke blaton vendre lia ela bena naneke messe na mau o bona be me
eya ta mi va teƒe ya fiasi ya ɖo ne miatɔ do ŋkɔe dzi ne mianɔ nɔewo be Mawu ɖe yenye ame si ke wɔna Gadede Wɔnukua o dzi le dzɔm kple wo fiasia be ɖe wo yayra wɔnukua ele xɔ ge dɔyɔyɔ wɔnukua ele xɔ ge Gadede Wɔnukua ele xɔ ge dede wɔnukuma ele xɔ ge hallelujah mate ŋuiwo katã azu nuwɔwɔ le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Me le kpɔ vi nɔ ɖe afi ma ɖa yi ke le kpɔ via ŋutsuvia elabena ɖevi ŋutsuvi ma akaka ɖe le eƒe agbe me etsɔe yafi keme wometɔ naneke le ŋuti na o fiesi yaɖo ŋuti ale va na wo nyɔnu ma megale kpɔ ame aɖe ele kpɔ ɖokuiwo kakakaka abe wokpɔ mekpɔ agbanyewo ɖa kpɔ kaka nyewo ɖa medze agbagba ʋu keke eglo ene va teƒe ya fiesi ya mato na wo be dontia eva na wo lo akpa velia le mawunya me akpa velia ya le ŋku ɖe edo nugbe be yave mia nu ayɔdɔ mi edo nugbe be yave mia nu amenuveve le va nɔ fiesi ya amenuveve la ave nuwo la naneke maxe mɔ na Mawu ƒe xɔname le agbo me le fiesi ya o. Yeremia tabla 3:1 Yeremia ƒe agbalẽ tabla 3:1 kpikpi 3 ebe yɔm ekema matɔ na eya ta le mawunya gbɔgblɔ ƒe nuwuwu aɖe megadzo elabena mawunya gbɔgblɔa la aƒonuƒonu tsɔ ku ɖe nu yiwo Mawu te mu wɔna ŋuti gake ele be na alala ne na yɔe eye le yɔyɔ megbe la aɖɔli yayrawo akɔ ɖe dziwo be yɔm ekema matɔ na o. De Mawu la tɔ na wo le fiesi ya hã nyawo to ka ɖe dzia do nyamanti nam la de xɔe se be Mawu la tɔ na yea atɔ na o eya ye ŋutɔ gblɔe ebe yenye Mawu yi ke meda la kpa o edo nugbe na mi ye be ŋgbedo edo ŋgbe be ɖe yave mia nu ebe yɔm ekema matɔ na o eye maɖe nu gã tako siwo menya o la afia o kpikpia madelia ebe kpɔ ɖa mayɔ dɔ wo hallelujah ebe mayɔ dɔ wo la ye ŋutɔ la tsɔ dɔyɔyɔ tso dziƒo atsɔe va adagbo me eye ne le xɔ dɔyɔyɔ fiesi ya ne miagblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔ di miedo gbe ɖa le ya magblɔ na be dɔyɔyɔa aɖeɖi kɔ ɖe dzi o kpɔ ɖa ebe mayɔ dɔ wo eye mahaya wo mana ŋutifafa kple nyateƒewo fũu ɖeka la me ve ya ebe mi katã mia katã ye ebe ŋutifafa ana ava ne mia katã ava mia katã ebe kpɔ ɖa mayɔ dɔ mahaya wo mana ŋutifafawo kple nyateƒewo fũu ne xaxɔ va Mawu be ŋutifafa gena ɖe ame ƒe dzi me tsɔtsɔke gena ɖe ame me eɖena fɔ bubuwo tsona eye ayaƒe me kpakple aƒetɔ la ƒe ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ yi ke wònana me elabe ya nye Mawu ƒe amenuveve ke wònana me ada amenuveve la fia o. Ezaya ƒe agbalẽ tabla 1:9 kpikpi 8 ebe mekpɔ eƒe mowo mayavana o enya DUTOƒO nyanye kaka ƒe ɖoɖo yɔ katã mea aƒetɔ la ele yra amewo ele na amewo akɔfafa le wo ŋutɔ ƒe agbe me ele na akɔfafa ƒomewo ele na akɔfafa ŋutowo mewo ɖekakpui aɖe li
le cross river ben toame. The condition of being, Eye condition of sorrow, nono meawo va la le gbegbe be nu xaxa kple blanui lele va tsi ƒomea me. Elabena was having insanity, wo nɔvi ɖeka madness. adavatɔ le ŋkuwo tom nɛ Do anything, eye wowɔe kaka glo ekema the crusade came. takpekpea va ɖo abaleke wo hã tɔ va ɖo egbe ne Then, eye mieva after prayer, yi ke wodo gbe ɖa vɔa insanity. adava yi ke nɔ ɖekadze ma di eƒe wuieve sɔ dava dɔa evɔ hey hey I said comfort came. mebe akɔfafa va ɖo Deliverance came. gadede nukutɔ ya va ɖo enya matsɔ fia mia Look at this. kpɔe ɖa. Ɖekadze ɖe ma He was afflicted with eɖe gblɔm be spirit of madness. adavatɔ wodo ya dava eƒe wuieve sɔm So I got my healing eye mexɔ nye dɔyɔyɔ visit of Dr. Pastor. le dr Pasteur William Kumuyi ƒe mawunyagbɔgblɔ me. Enua gbɔ be vinye ŋutsuvie ya enu yi ke dzɔ ɖe dzia enua me ebe vinua be me tofu me se veve kpɔ ɖekadze dzatsi ɖekea anɔ fu kpem le adavadɔ va lɔmea o nɔviwo me kplɔe to teƒewo mate ma anɔ te ɖe gbɔnye mitsa ma tɔ kɔ afi atɔ adavanuwo wɔwɔ o yi ke wɔ be nye mate ma na anyi hã o gasia game nya ati dzodzodzo eme ke me nɔ asaɖa mea Praying after the message. me ta me nɔ gbe dom ɖa wobe yi mawu ma mea gblɔ be ne afi ɖe vewo ma da asi ɖe afi ma nye hã me da asi ɖe tanye dzi I got back home. eye kaka ma yi aƒe mea me mlɔ anyi So me when da it alɔ was 4 p.m. yi ke woɖo fɔfɔ me gane mea le ŋdi kanye mea So I decided to go to toilet. efɔdzi tɔm me di be ma va kpɔ ɖokuinye gbɔ In no time I felt something. Doko. trying to lift me up. me se ko be nane kɔkɔm ɖe dzi I checked where I was lying down. evɔ Couldn't see anything. eye ele kɔ abe me dze anyi ye vɔa o It was a rat that got in there. I couldn't see anything. vɔ me le kpɔ be nane hã le ʋã le teƒea me xɔ se be afie vɔ nye mekpɔ nane ke o I decided to take a few steps out to ease myself. ke I mega ran zɔyin kɔ vie le ɖo nye gbe me ma be magava kpɔ ɖokuinye gbɔ ma da afɔdzi le afi ma and since that time evɔ I have gotten my healing. tso gama me dzi koa ele kɔ abe nu ɖe ge le ŋutinye nene evɔ tso gama me dzi me haya keŋkeŋkeŋ o wakafu Yehowa. Ame aɖe ne gblɔ nam be amen. O akɔfafa va ɖo ne wo hã. Akɔfafa la ge ɖe viwo ƒe agbe me. Akɔfafa la ge ɖe ƒomewoa me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋusẽ ma ele teƒe ya zã ya. Ebe aɖe kakawo katã kple agbawo katã ɖa le dziwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Marko etame 11 kpekpe 11 ebe wògblɔ na wo bena mi ke ɖe keke blibo la katã me abe ke mie le yiyim to dutoƒo nyanyui kaka ƒe ɖoɖo yawo me le keke bliboa katã me eye mieva alpha location me teƒe ya eye mieyi ɖe kɔƒewo katã me le Nigeria dua katã me eye mie le nyanyui kaka ge le Afrika kple Afrika duwo godo Yesu be mi ke ɖe keke blibo la katã me mi de gbeƒã nyanyui na amewo katã kpekpe 10 egblɔ be ame si ke xɔe se ewoe ma bebe ewoe le xɔe se fiasia ame si xɔe se eye wode mɔ tita nɛ la woaxɔe ɖe agbe ke
ame si me xɔ se o la woabu fɔe meto gbe ɖa be wo ya womabu fɔ o lo nye ya nye manɔ ame siwo woabu fɔ adome o lo akpɔɖeɖe me be woaxɔ wo ɖe agbe la eke yandrelia ke dzesi siawo la kplɔ ame siwo xɔ se la ɖo abale ke nanɔ aƒeme yi fie sia nukunu kple dzesiwo akplɔ wo ɖo nukunu kple dzesi sia la kplɔ ame siwo xɔ se la ɖo nukunuwo la kplɔ ɖo yaƒeme dɔyɔyɔ la kplɔ ɖo yaƒeme fie sia gaɖeɖe la kplɔ ɖo yaƒeme fie sia ebe le nye ŋkua dzia ebe woanya gbɔgbɔ vɔwo adogoe ebe woaƒo nu kple aɖe yeyewo keke yenyi woalé dawo eye woatsɔ ƒu gbe ɖe akpa atsɔ ƒu gbe ɖe afi ɖe eye ne wonu nuwɔame hã la mele wo si ge o woatsɔ woƒe asiwo ada ɖe dɔlélawo dzi eye kpɔ ɖa Yehowa ƒe asi ne ɖiɖi va dziwo le fie sia nu ka la dzɔ hã wo lãme la se hallelujah wo lãme la se Yehowa ne na ɖaseɖiɖi ne ge ɖe agbo me fie sia kpekpe la velia egblɔ be ke woamawo yi ɖaɖegbeƒã nya la fia la afi sia fi Aƒetɔ la le dɔ wɔm kpli wo le ŋusẽ dom nya la to dzesi siwo kpe ɖe fi sia fi ɖo kplɔ mawunya la Aƒetɔ le dɔ wɔm kpakpli wo eye Aƒetɔ le dɔ wɔm kpakpli míawo hã le fie sia eye eɖo kpe nya la dzi kple dzesiwo siwo kpe ɖe bonu la me amen. Nutɔ̃lia yi ke míakpɔ azɔa nutɔ̃lia gomekpɔkpɔ yi ke wònye na mí gomekpɔkpɔ wònye be míato ƒom kpakple eye wòakpe ɖe mía ŋuti nɔvi ne va Aƒetɔ gbɔ le fie sia ato ƒome kpakple mía fofo si le dziƒo la ato ƒome kpakple Kristo Mawuvi la ato ƒome kpakple Mawuviwo ye ƒome dode ya la Mawu to na me kpena ɖe mía ŋuti Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ lia fifia masieke egblɔ le afi ma be gake Mawu nye nuteƒewɔla nɔvi fie sia Mawu nuteƒewɔlae ne yɔe fie sia Mawu ɖe nuteƒewɔlae ebe nuteƒewɔlae nye Mawu ame si ke yɔ mi va via Yesu Kristo míaƒetɔ la ƒe hamenɔnɔ la me ne va Aƒetɔ la gbɔa eye ne nɔ ha ɖeka me kpakplia Aƒetɔ awɔ nu gãwo na wo ne de ha kpakple Aƒetɔa woade ha kpakple Aƒetɔa ko awɔ nu gãgãwo na wo le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me yaɖo yi li la ne mi va Aƒetɔ la gbɔa ne gaɖo mewo mi vana eye xaxa ɖo nɔna agbe me na mi vɔ nenye be eva tɔ hadede kpakple Mawu yi ke me wɔa nuwo katã ye nu se le sia nɔbi lãmegbegble mawo xaxa mawo agbamɔ yiwo katã ne dro tso kaka dzidzime kea wo katã wola bu nye nɔ DUTOƒO MAWUNYA KAKA ɖe me ɖevi aɖe ɖevi ŋutsuvi aɖe wodzi ye yeƒe ele kɔ abe ne ɖevia ke nua ele kɔ abe edo gã aɖe le nume nɛ eyi kɔŋdzi afi sia afi dɔyɔƒe afi sia afi gake nenema ko wole ma vɔ eyi me ke wova tɔ hadede kple Mawu le míaƒe etakpekpewo dometɔ ɖeka me yi ke míeyɔ Yesu ƒe ŋkɔa adikama yi ke nɔ ɖevia ƒe agbeme la enumakea ɖevia kpɔ dɔyɔyɔ míaƒe Mawua o amlima Mawue fie si ya la
ma kplɔ be na de ha kpakple mawu so katã ya hafi ne míayi dzia matɔ ɖevi ya ƒe ŋutinya kple ƒomea katã ƒe ŋutinya agatsɔ afia mi ne míase gɔme be ɖe nukunu ƒe ŋusẽ ma egale teƒe ya le gbɔwò ana ɖo ŋutiwò hã wò xaxawo. Medzi be mada akpe ne Mawu ɖe nu yi ke Mawu wɔ na vinye ŋutsuvi ya. Yewo dzia eʋe gã aɖe nɔ enume ne gã. Ele kɔ abe ebe aɖea eta ɖe aɖu be tsaƒetsaƒe mɔta eʋe tometsi globo. Mi wɔ nuwo kaka, mi wɔ nu sia nu. Eye mi kplɔe va DUTOƒO MAWUNYA KAKA. Yi ke Mawu ƒe amea do gbe ɖa vɔa, mi va gbe va ƒe me. Evɔ kasia eyi eʋunye gbɔ evɔ va kpɔ rétroviseur me eke nume ɖeke ya nɔviwo ɖevia ekpɔ dɔyɔyɔ la etɔ aƒadodo zi ɖeka ebe Mawu wɔ nukunu nam la aɖea trɔ gbɔ va aɖea yi ke lé ɖe nyiglia ŋuti ɖa etrɔ gbɔ va teƒe zi ɖeka. Hallelujah. Nɔviwo Mawu lolo gbɔna be amen. Kafu ne Mawu bebe kafu Mawu ɖe agbewo ta le fiesi ya, kafu Mawu ɖe nukunu yiwo dza wonɔ le fiesi ya. Mawu ade ha kpakple o ta kafu Mawu le fiesi ya gbɔna be haleluya. Gamea su na wo hã zɔ gblɔ be nye gamea su gble la gblɔ be nye gamea su gble kple kaka ɖe dzi gamenya su. Mawu nye nuteƒewɔla to Yesu Kristo miaɖela dzia ade ha kpakple Mawu fofo la eye ana mie kpakple Mawu fofo mianɔ hadede me eye ana wo nu vɔ̃wo fɔbubuwo ale dziwo le tsɔ nya ɖe ŋutiwo mɔ katã la aƒetɔ aɖewo katã dzo le fiesi ya eye ade ha kpakple Mawu eye ayɔ wòazɔ be vinye ŋutsuvi vinye nyɔnuvi metsɔ nu vɔ̃wo ke o eye to hadede ya meazɔa nukunuwo anɔ dza kɔ ɖe agbewo me eye nu si ke na wɔa yenye be dasi le nu vɔ̃wo ŋuti trɔ ɖe Mawu ŋuti baba aƒetɔ me se veve ɖe nu yiwo katã mewɔ tsã la ŋuti vɔ azɔ fiesi ya metrɔ ɖe ŋuti o mele bia be tsɔ nu vɔ̃ yiwo kem ne wɔe nenema Mawu atsɔ nu vɔ̃wo ke o mekae mele nye ƒua ƒom na hã Mawu la nɔ tsɔtsɔke ye Yehowa be ŋutifafa age ɖe dzime na o. Gblɔ nam lome dukɔ be amen sesa ɖe ma se amen. Mesia me ne bɔbɔta fike ne le bɔbɔta na mia ŋku gaƒoƒoa ya be na de ha kpakple Mawu nuteƒewɔla eye na wɔ ɖeka kpakple Mawu nuteƒewɔla ya azɔ yi ke ne le hadzɔa gbɔ fifia emia ŋkua de motoa tɔ gbedodo ɖa be aƒetɔ me va gbɔ o aƒetɔ me va gbɔ o be natsɔ nu vɔ̃ yiwo kem eye ne dzi be yatsɔ eƒe agbe ana aƒetɔ la ye wòana ye ŋutifafa wòatsɔ eƒe nu vɔ̃ ake eye wòatsɔ yeƒe vodadɔ katã yiwo yewɔ kaka va se ɖe gbea wo katã tsɔ ke la nɔvinye kɔ asi ɖe dzi to wòasi ɖeka ɖe dzi azɔ tɔ gbedodo ɖa to na aƒetɔ la be aƒetɔ me va be mawɔ ɖeka kpakple wo aƒetɔ me va bena mage ɖe wo hadede la me yiwo katã fika ke mi le ŋkɔnye sem fifia le radiowo dzi le duta le afi sia afi la ele didim be yeawɔ ɖeka alo yeade ha kpakple Mawu nusɔ katã tɔ la ele di be tsɔ yeƒe nu vɔ̃ ke ya akɔ asi ma ɖeka ɖe dzi eke ne kɔ asia ɖe dzia tso yi ke la ɖe fia be enu mele kpewò me o
mega kpeobede wa tchepe nous vont la keyo mega kpeobena il est de kakpakple Yesu il est de kakpakple ma fofo la to Yesu Kristo Dzi to ne ma obena mawe me pa gbo blene on to kenu na blene après to me dasi le nouveau nyonchi nye maga o nouveau wazon mawe venu nye blene be ma nu te pe online nye me di be ma tro e di be ma kpo dede cho nye nouveau kem na mo ame nu pepe ne ma nu agbe le jojo nyenye me ma ou venu nye elle avait nous te pour la nye blene ma feto akpenao blene ma feto akpenao me kwese be tonye nouveau kem me kwese be nye lupo pon koko afeto akpenao be azon mele hadede me kple miato si le tifo la fofo le Yesu pen commun mais les dogbeda de amenu wo 400 ta vieux 400 yo trotio pe nous vont yo me yo dasilo pa gbeko konchi on le dibe ave yo a tiobe nous voir que yo dogbeda ba le yo biela we nao le Yesu pen commun cho nous vont que o na un ti papa na o koko e ya peto dopeji e na cho jijo de debe jijo deji menao apeto na o kakadeji be azola o gede hadede me kple fofo seletifo la akpena obene we e Yesu pen kwa die mi dogbeda le onambe amen ma we now bebe eva meva ye edi chomi be utroya negede hadede nyito ya me pakple wola egede hadede janya me pakple mau muso katatola mia fofo siletipo eyata na jibe wana ipepede nu eye miama jijo ya pakple fiesi ala nu de ka ye konawo nous de kako na no bitoji no la va vito nous de kako le benawo enye bena yo blacheke voton de ke ou ple amene blatovoni ke blatovoni chon wa lo meka po movia de na yo nomba yo mi le fifia yo nye blacheke voton de ke ou ple amene blatovoni ke blatovoni Français au 93 04 38 38. Et on y a nomba de cas ikedie miatem a de cas par premier. Et y a meilleur kata c'est mawunya ya nous sommes fiers à gapopo yame les radios a dit micho y a pas beau na Kristo et de cas par premier mau gede hadede me ple mau to Kristo Dzi azon yo nomba ya ike yo me le fifia ike nye bla cheke voton de ke okla mene blaton voni 93 04 38 38 yo nomba ya nomba de kayako ne atem achowo dasidio alo nko chododa na nko chododa e na nao adresse kple o nomba o ke chododa alebena watem no vinyare na hole kame e wa a pedentio wa potoro nao e wa atemata monao ale sikena awoye ano hadede ya meple mau choi da na tema no hadede me ple mau choi da me ganglo bebe fiesia towe egbenyegbelo egbenyegbe nukunu ja chole wa peme hallelujah e kao la solenchio agbao kata adeda
nɔnɔme sesẽwo katã la kpɔtɔtrɔ kpata eye Mawu awɔ gadede wɔnuku le agbewo me ta megadzo le radioa gbɔ elabe zã ɖe ya Mawu ƒe amea agatrɔ ava eye wogbana Mawu yɔ ge megaŋlɔ be egblɔ be yɔm ekema matɔ na o ta wo ŋutɔ hã yi ke le radioa gbɔ fifia ate nɔ Mawu yɔm hafi ne mɔ ƒe amea wòatrɔ va anɔ to ne mɔ be Mawue egbe nye gbe bena xɔ nam bena ɖem le Satana si me bena ɖem le nu vɔ̃ nyowo me bena ɖem le futɔ nyowo ƒe alɔ me aɖem le dɔléle si me aɖem le fiƒode si me aɖem le kakawo me Mawu egbe nye gbe ta mía akpɔtɔ nɔ lala esime ke mie le gbea dom ɖa le lalamɔ ƒe amea be ne va wòava do gbe ɖe mía ta la mía ŋutɔ nyakpɔtɔ anɔ fakoe anɔ yɔ Yesua eye miame yiwo mekpɔ tsɔ miaƒe ŋkɔwo kpakple miaƒe adresewo tsɔ ɖo ɖa míoa gaŋlɔ be o be nɔmba nye 73 ɖekeo kple amene 39 93 04 38 38 enye nɔmba yiwo dzi miato akademia ŋuti eye miatem akɔ mi le eka godo ale be miatem akpe ɖe mia ŋuti ke le madzidzi me la Mawu ƒe amea atrɔ ava yayra be tsiwo adzakɔ ɖe mia dzi yayra be tsi le tsatsake kɔ ɖe wòakpe dzi ebe yɔm ekema matɔ na o egbe nye wo nukunu zã haleluya egbe ɖe yenye wo nukunu ba zã gbe la egbe nye nukunu be ŋkekea na o Mawu le lala o bena yɔe ne yatɔ na o dzra ɖo na xɔwo yayra dzra ɖo kuwo ɖo na xɔ aƒetɔ ƒe yayra le fiasi ya ele lalawom be wo gbe ne ɖi ne ase ko Mawu le lala o nu ke nya agba le dzi o kuhui ka me tom ne le o vevesese ke le dzidzi na o nu ke glo le favi kaka me nya me na toe na o toe na Yesu haleluya gblɔ na Yesu ko ewɔ nɛ Yesu wɔ nɛ na amewo menye tɔwa ye matema wɔ o ewɔ na amewo woɖe fia mi ɖi ɖase si gbɔ zi eve fiflae adabatɔwo ƒe mo kɔ wodzi amewo kpakple xaxa eye xaxawo katã nu tso o mato no be fiesia nukunu ya tsakɔ ɖe agbewo dzi wo ya gbe nɔ te ko nɔ yɔma wa ko abale ke tsi dzana ƒona me la nenema woƒe nukunuwo ya dza aƒo le saya me ma azɔ dzra ɖo le be mɔ ƒe amea atrɔ ava le madzidzi me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Yehowa dzra ɖo be yeawɔ nyui na o yɔe nɔ xadede me kpakpli tsaka kpakpli wɔ ɖeka kpakpli dowli nɛ gblɔ nya ɖeka nɛ fi sia fi ke mi le se mia ŋkɔ le gaƒoƒo ya me le Togo, Benin, Ghana, Senegal, Afrika duwo katã me kafu ne Mawu míaƒe Mawua nu se le si míaƒe nu se ma la kasio le fiasia
de nane sese ne Yehowa kpa dontina mala ao dolele wa adejo kuhiwa o adejo matenyo eladejo akaka de kpekpe abaleke ma wena mo le Yesu penkodia oha le Yesu penko ikemia yodia oha ayodo cho susu dade do kiojiko nkwe gbanawa ntetere le lamenawa akpade le jiwa gamia sube mau na onukunu nao nemi to gbeda kaka ne se amen mamlekoa to do kiokpo akpobe evame fiko amemade eleji nukunua eji me mau ne kasia ne yodoya ne hayaya eleji mau na onukun le ba gbemea ko alo de kaleji ye na fiade le feumla tasi de karafima fofo le Yesu penkodia me takpe no fiensia la ba manya ba nu so katato nenye nokunu wola pe mawe nenye mawo yike me do akpo na ne ke wowo me bia fofo le ba nu sewa ne doli kora me sia me ba gbeji fofo le Yesu penkome mawe me dogbeda abale kene don gbenamia be yenye mawu mutino kata pe mawu eyeya na nekepe wo mesesena ya kpawa me bia be doli nu se wa kora nyi fofo da me sia meji le Yesu penkome kasi amesia me gapopo ya me yodo dole lao kata kuyo gba me degbe fofo le be nko ne vous le Yesu penkome adabado ne vonamo le Yesu penkome Plibo, tension, me dolelo kata, me degbele dolele mo ne vole Yesu penkome. Nous tete de pepe fibrome. Veto me ben tete ameyo do po de jime. Apeton a fo de kalolo no via, me degbele nou mo kata, be on ne vole Yesu penkome. Apeton me do gbeda. Be anuyo kata le son le amo ben lamela. Me to gbeda feflebe ono ko gadede blibo fuflai le Yesu penkome edo madamada o kata be cancer borido ayiku me be do ago be dolele me to gbeda be do mo kata no so le Yesu penkome api amede pepe fisiapi ko le senkonyele Yehowa le radio ji télé oji le juta la fisiapi ya mo promo kata bo la pome kapopo ya me le hamme o me Yehowa di doli nu se ko na mo do me le Yesu penkome nabe meyo le bablata na vo ameyo tedanyo akpo gadede kokuchione ngele kona mo glabo sabe dona udome mawie denu sen denu nukunu nu sen wa deko la pisiafi le Yesu penkome dokpeji bena wonukunu na mo dokpenu sen waji dokpeji benenye toyola defia obe yenye kachula la pisiafia apetone on doli benukunu jo le Yesu bankwaji ma dogbedale lona la femme se sera evame bo le Yesu penkome todo kyokpo ni sike mete wona chanwa nukunwa jakode jiobo jakode jiobo tewowo elabe mateuyo kata nye mateuyo a atema wezo elabe ma open sia edidi koda doji eyata otroya atuaseye le Yesu penkome bonambe amen ya pisiapi le afeume le dopo le vuome le hanopo pisiapia
Yehowa be nukunu adidi ba. Yehowa be nukunu aja. Nukunu avame le nya pa gbewo me. Vame le nya pa gbewo me. Le Yesu pe comme nkuyo gba ovu. Eto yo kwa osenu. Mumu yo le ponupo. Ame yo kata tension dans les na ope nu glon akpa de ka alo kata o plibo afo tutua ma ope nu sen le Yesu pen comme là e yodo bebe e khodo yo vola e khodo yo avo e khokatu avo Yehowa yodo bo ke nu kanawo na mia twa seye na mia katanya pojijo pakpele o e na cholo me kapo mo bia zede ka ele jolo e buga le jobo ele jo e kode pepe me ele jo le kome le afi le jo pire pepe ke mi laisse radio de l'évangile JV abanko kapopo ya mea o ye mo pa me dog bedade mi ata nu kuno le jobo no pasipe no pojijo jijo lione di ela be Yehowa le no onukunu Yehowa le onukunu nu sikena onami kwenye be na namyo hamya pojijo pakpele o ayo nomba ike mi ayo fifia bla cheke voto de ke oklamene black ton voni ayo 93 04 38 la mena nu kunu de cho le wagbeme nu kunu de vame le wagbeme dase di dia de le agboji sanyame Yehowa cho nu kunu ade cho dara gbome nu enonomo otro nu mao le wowo nonomo seso po totro Yehowa kasio le saya azon didase yo nomba ikemi yo fifia 93 04 38 nacho o dase di ododa ne mi akpochijo ne mi atwaseye ne nya globena mia to alo mia fofo se le jifo la e wonu gao ele welo e gakoto le we ele wele tepe o ele wele juta ele wele juvovovo me ele wele Togo ele we pato le we e atamina mia kata mia kafu Yehowa be e wonu gao na mi le Yesu Kristo pe come amen mi no te pa wo yo a ina cho dasiri dio au cho dami mau ne yira. Bring them out. It's happening there. Bring them out. God is working. The mighty God is working. You to check yourself. Don't stop clapping. Bring them out. The Lord is working. At the far back, bring them out. At the middle and the left and the center, bring them out. Let our leaders come forward and interview them. Let our leaders come to the right hand side and interview them. Testimony is there. Your miracle is there. It is done. C'est fait. After the final prayer, après la dernière prière, you are delivered. Tu es délivré. You are set free. Tu es affranchi. Yes. Come out. Sortez. Ne cachez pas votre témoignage. The power of God is here. La puissance de Dieu est là. His authority is here. Son autorité est là. Let our leaders come to the right hand side and interview. Yes. We'll soon Partout dans nos listen to testimony. églises,
Ceux-là qui ont reçu les miracles, It's écoutez-les. happening over there. Rejoice. Donnez-leur le privilège de Rejoice. témoigner. It's happening over C'est le there. moment de se réjouir. Ça se passe Rejoice. là-bas. Put your hands together Acclamez for très fort le Jesus. Seigneur. It's happening. Ça se passe partout. At my right hand there is happening. There's joy in Kwara State. La joie dans l'état de Kwara. There's joy in Kwara State. La Dijo joie le dans Kwara l'état de State. And all over the world. Eye dijo la fisi afi le hia katame. Yes, they are coming. Don't go. Don't go home. Migajo, migakpojo. Attendez. Nobody. The bosses will not move until after the Ame aɖeke megakpɔdzo hafi míase ɖe seɖiɖiawo o. test is ready for you. Elabena ɖe seɖiɖi nɔ teƒewo hã. You will testify. Míaha míela ɖi ɖe ase. And you hear testimony of other people. Eye nasi ame bubuwo be ɖe seɖiɖi. Lifted up. Ta foi sera élevée. Migadzo aƒeme o. Elabena le dzɔdzɔm le afi ma. Mikpɔ afi ma ɖe le dzɔdzɔm le afi ma. Mikplɔ amemawo va kekem. Joy all over the town. Dzidzɔ le afi sia afi. Mikplɔ amewo va. Bring them out. Miɖe wo do go. Yes, joy. Rejoice. Dzidzɔ le afi sia afi. Rejoice. Dzidzɔ. It's happening over there. Elabena le dzɔdzɔm. Very soon we will listen to testimony. Allez écouter bientôt les témoignages. Bring them out. Míakplɔ amewo do go. Bring them out. Míakplɔ amewo do go. God is working. Elabena Aƒetɔ le dɔ wɔm. Your body. Wo ŋutɔ do ɖokuiwo kpɔ. He has God power has come out. Elabena Mawu ɖe be ŋusẽ aɖe go. Authority from heaven has come out. Dziƒo ƒe tɔtete do go. That problem has disappeared. Elabena kuhiwa dzo ho. Check yourself To ɖokuiwo kpɔ. Examine-toi. where you have the problem. Afi si kuhia lea. Whether it's your leg or your heart or your body or your head. Eɖanye tame yewo afi sia afi si kuhia le koa Aƒetɔa ka asi nu wo. Mawu ŋusẽkatãtɔ ka asi nu wo. God has done it. Mawu wɔe vɔ xoxo. Come out, bring them out. Mía do go, míakplɔ amewo katã do go. Come out. Mikplɔ amewo do go. Aƒetɔa wɔe vɔ xoxo. Eye Aƒetɔa yɔ dɔ wo. Delivered you. Etu ka wo. Check yourself. Eya ta dɔ ɖokuiwo kpɔ. Very soon we'll be giving the testimony. Madzizime la míase ɖe seɖiɖiawo. We should not forget that tomorrow, N'oublions pas que demain, ministers and professional conference Mi maŋlɔ be hã be tsɔndi mea. Mawu ƒe amewo katã woawɔ woƒe bɔbɔ very early. le ŋdime kpa dzi eye míava geɖe eye Mawu asi yra mi le Kristo ƒe ŋkɔ me. Strategic places, you can connect with them and come
miatea de kakpakpli wo le afi sia afi si mi le ŋdi gade me xoxo kpakple amewo eye miakpɔ ame siwo nye dɔkita woado amewo kpɔ ne hafi miase daseɖiɖiawo ezã ya me nye dzidzɔ kpakple kafukafuhawo ƒe ezã eye wo hã nakpɔ gome le me miado dzidzɔ le mia ɖokui ŋuti le afi sia afi. Let the orchestra give us music to celebrate. Hadziha ɖe na miadzi ha ɖe. Let's hear it, the testimonies. Azɔ miase ɖaseɖiɖiwo. Let our leaders bring them to the place where they will testify. Mia ana ame siwo aɖi ɖasea woava ŋgɔ ne woaɖi woƒe ɖasewo. While that is going on, check yourself. Afi esi wole yi ma mia katã miado mia ɖokuiwo kpɔ elabena ŋusẽ gale afi ma eye wogale zɔ ɖem eye wo hã nase ɖaseɖi na ado ɖokui kpɔ eye na aɖi ɖasea emegbe esi ame bubu le wo ɖaseɖi ma zɔ. Egale dzɔdzɔm le afi bubu lo, egale dzɔdzɔm le afi bubu, dzidzɔ la miakpɔ dzidzɔ. Elabena nukunu gale dzɔdzɔm le afi ma hã. Miakplɔ amemawo katã do go. While we are getting ready to take testimony and the actual location will go online. Nu gãwo le dzɔdzɔm le kame hã eye míele dzidzɔkpɔkpɔ sia tsɔ ku ɖo ededekpɔkpɔ nukutɔe si mawo le tsɔtsɔm na mí míate se ɖaseɖiɖiwo le kame eye esia le dzɔdzɔm le Oradio Steta. Edɔ sia le amema ŋuti eƒe atɔ̃ sɔŋ eye ɣleti si ne va yi atakpekpe si míexɔa Mawu ka si nye eye ɣleti amatɔ̃ taflatse ɣleti amatɔ̃ ƒe dɔ si le me lea eva yi enu va yi azɔ me le ɖase ɖim elabena Mawu wɔ na nye hã eye ebubu dzɔ le Adegule State ebe mekpɔ dɔyɔyɔ blibo to avivɔ ƒe dɔ me. Pasime ebe miese nya hã tso Mary gbɔ ebe etaɖui ƒe dɔa enu tso le nunye esi Mawu ƒe ame ado gbe ɖa ezã ya me amexɔ yekatsotso azɔ miadzɔ yi Nigeria ƒe anyiehe eye miase ɖaseɖiɖi sia miase zi ɖeka be kafukafu na Mawu meda akpe na Mawu ɖe nu siwo Mawu wɔ le nye agbe me eye nu siwo gale wɔwɔm ebe ŋkeke ɣleti ɖeka me sɔŋ tso eƒe dzidzime kea ebu eye esia ta mi le dzidzɔ kpɔm ɖo kuxiwo le klo dzem eye wo hã kuxiwo adze klo eye wòadzo ɖa eva me na ɖevi ma eye wòava me na wo hã meka kuxi si netsɔ va wɔ makɔ atrɔ dzo o. We are going to listen to another testimony now. This is
Mr. Kayode Olarioye, another testified. He's 49 years old, and about a year ago, specifically July 12, 2021, he fell from a height and became paralyzed to the point that he could no longer walk freely without being supported by these crutches. He couldn't walk at all without being supported by crutches. But after the prayer of our Father in the Lord, he started walking. So you can see him now walking. And the wife, so elated. Everybody is jubilating. Over to you. Kafkafuna mau. Kafkafuna mau. Mia novisia edop blan nevo asheke epesine va yabereti adelia me ewa foku eja foku eye esia megba megate zona megate ona neke na mereke mekperen o kafkafuna mau. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Pastor Kumuyi fún àánú fún ọwọ́ agbára èyí tó fi gbé ọkọ mi dìde lórí àkété ní July 12 ọdún tó kọjá ní nǹkan bí aago 3 ọ̀sán ni wọ́n jábọ́ látòrí ọ́fíìsì ẹ̀ tí wọ́n sì ṣubú tí wọn ò mí mọ́ kó tó di pé Ọlọ́run gbé iṣẹ́ ara rẹ̀ dé kó tó wá mí ní aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ó sì wà fún kọ́mà fún odidi ọjọ́ 5 tí kò jẹ tí kò mu mo gbé orúkọ Ọlọ́run ga nítorí pé ó tún sọ di alààyè wọ́n ní house of president ní pé ká máa wá 3.2 asá káàkiri mo lọ káàkiri mo rìn ká gbogbo chọ́ọ̀chì gbogbo mọ́sálásí gbogbo ọ́fíìsì wàásà rí 1 plus òun la rí la bá lọ sí UCH nìbàdàn tá a lọ sí operation a lò odidi oṣù kan níbẹ̀ wọ́n fi irin sí wọn ní ẹsẹ̀ wípé ìrìyẹn ni wọ́n mọ̀ ọ́ lò pẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run a tún padà lọ sí Ìbàdàn again wọ́n yọ irin yìí wọ́n wá sọ fún wípé operation táwọn ṣe wípé kò wọ́ọ̀kì o pé a máa tún operation míì ṣe pé ká lọ mọ́ wá 2.5 míì àpò wá sọ fọ́lọ́run pé wọ́n lọ́run ìwọ ló dá ọmọkùnrin yìí ohun gbogbo ní ṣíṣe lọ́dọ̀ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa níbi tá ò lérò kó dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa ibi tá ti ń wọ́ owó kiri nìyẹn bí bàbá kan ṣe wá bá wa nù wípé Pastor Kumuyi ń bọ̀ nílọrin wípé ká wá ibùdó wọ́n tún wá bá wa lálẹ́ àná wọ́n tún wò mọ́lẹ̀ wọ́n ní wàhálà bàbá ìtẹ̀ ẹ̀kọ́ jáde èwo ni kíní nísì wọ́n ní ẹ̀rú ń bẹ èmi o fún gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ bàbá yẹn jẹ́ kó yọ pé kò sí nǹkan pé tí mo bá ti ní ìgbàgbọ́ pé kí n di ìgbàgbọ́ mi mú kí n máa bọ̀ mo gbé orúkọ Ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú fún ọwọ́ agbára tọ́lọ́run fi kan ẹsẹ̀ ọkọ mi torí láìsí pé wọ́n á rí igi wọn ò lè rìn wọn ò lè ṣe anything ṣùgbọ́n mo yin Ọlọ́run lógo nítorí pé Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ara ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Praise the Lord. Hallelujah. Tomorrow by 3 o'clock. Kafuna mau echo hohoa. At hall 5, we'll see the banner at the back of hall 5. So what the wife narrated was that Nusi miana glole o degbe me ego menye benka. Ego menye be esi o wa do Jesu nusi nkeke suedo megbe le ye ba fokusi megbe o kple yi kondi eye le sia godoa esia megbe azon mo gate azon kakia ezan ya me tso ma pa me be gbedora dia edie zon le sonzon kafuna mau 3 o'clock tomorrow by the grace of God all converts will converge at hall 5. You see a banner at the hall at the back of hall 5 directing you to the place where you are going to meet for lunch hour fellowship. It's very important. God has touched you. God has saved you. Don't forget. Come early tomorrow, 3 o'clock. You meet our leaders there. praise the Lord. Kafuna mau. This is another testifier. Da se di bubu onye sia. He is Mr. Agbamuda. Eye nye no mokum eye wo jani. Eye Matiazon o gakesi ma ofema dogbera mianto mi kpo ya le mi pa hadi azon le zozom eye megale atizon ti o orúkọ mi ni Ado Agbamuda mo dúpẹ́ ní orúkọ Ọlọ́run orúkọ Ọlọ́run ọ̀gá wa Pastor Kumuyi
mo dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn púpọ̀ ọlọ́run ó sì bá mi dúpẹ́ fún wọn àánú ọlọ́run mọ̀ wà pẹ̀lú wọn àdúrà tí wọn náà ó gbà ó mo dúpẹ́ yín rò pé ìlè fi ẹsẹ̀ yín rìn mo tún wá fi ẹsẹ̀ yín rìn àánú ọlọ́run mọ̀ wà pẹ̀lú àwọn náà olúwa ó dẹ̀ mọ̀ bá wọn gbé. Praise the Lord. 3 questions tonight. They started walking on their own. Kafuna mawu amame tonson dati o pati zonti e o gal o wan to zo mazon e atamia kpo jijo mia do jijo de Yehowa nu. The Lord, the God of miracles is here. Gloire à Dieu. Praise ye the Lord. Gloire à Dieu. Don't forget tomorrow, by the grace of God, 5 o'clock for the crusade, in the morning 7 a.m. for the ministers and professionals conference. Mi gangrobe o kafuna mawu echondi me kwadia a monsieur nyemo ho mo katawa awo bobo gande eye wotrok bajamia jenu kata gome wotroga a ton. Was involved in a fight and sustained severe injury, blunt injury into the left thigh. And there was accumulation of blood, which we call hematoma. And after the prayer of our Father this night, hematoma disappeared. Thank you, Father. I'm very grateful. Wonderful God. Omnipotent God. Magnificent God. I went through some problems. Two friends. I was tortured. Kafuna mawu medo kuhia de kwaple hon adeo eye ye do kuhia de kwaple eye gake si va kpo ye fofo le pasteur ye mawu pastor na bena be ye ne cho pa gbe na Yehowa eye ason si cho pa gbe na Yehowa eye ye khodo yo eye ocho agbalevia de nai eye agbalevi si amegbea eye amesamesi le tepo ya azon ye han ye favi gede esi eche ba gbe na Yehowa azon ye be akpa mesamesi le tepo ya si va kla viva fa eye han ajo kple jijo abale si ye han ye hoeto esi eye abale si miano visi a hoeto o han na hoto kuhiwa na ajo. Is another double blessing. This is Mrs. Fumilayo Olayinka, a 55-year-old woman who gave his life to Christ this evening, and he has been having Rejoice. Praise the Lord. In addition, she has been having peptic ulcer disease, which is a chronic pain in the upper part of the abdomen for many years, since 2003. But this night, after the prayer of our Father in the Lord, the peptic ulcer disease, the pain disappeared. Écoutons-la. Gloire à Dieu. Kafuna mawu miano sinele mia pa hadia che pa gbe na Yehowa zansiam ntogon han eye emegbea
nous sinon ƒodo ne nye be nɔ veve sem le yeƒe eƒodo gɔme alo aŋɔme eye esi wòtsɔ eƒe agbe na Yehowa megbea egbedoɖa megbe mɔxɔme ƒe gbedoɖa megbe hã exɔ dɔyɔyɔ hã egɔme nye be ka exɔ nukunu ve wòtrɔ ya esia ta míakpɔ dzidzɔ kpakple míanɔa. Praise the Lord. Kafu na mawo. Double miracle. Nukunu ve sɔŋ dɔyɔyɔ kpakple gbogbo gadzi. Church workers, pastors and leaders. Pasteur wo katã dɔwɔlawo katã wo katã kpɔ gome le bɔbɔ gã dzi me kpa dzi. We listen to the next testifier. Miayi daseɖiɖi bubu dzi. Mrs. Dorcas Moses, 27-year-old. And the daughter, which is holding, was very sick. Nye nɔvia nye eɖo ƒe blatɔ̃ adre gake enɔ evi si ne le asi me nea eya nye via eye ɖevia nukuʋia le eye le mɔƒame ƒe gbedoɖa megbea enu si nana be ɖevi sia trona alo dzona nua edzo kafukafu na mawo ebe be ŋkɔ nye Dorcas Moses. Enua va ƒe si ne va ya ye megaɖo ŋku eya si va me ɣleti 90 la wo ewolia yo ebe ye via nɔ dɔ lém vevie eye wònɔ nu dzom eye ye srɔ̃ do aɖaŋu na be yewoanɔ te kpɔ takpekpea eye le takpekpea mea yewo tsɔ ɖevia mlɔ anyi eye ne ɖevi sia dzo nɔ ekpe kuma adzo nɔ veve sem ale gbegbe be yewo katã yewo nyana be ɖevi sia le ekpe kum wòdona ƒo na yewo katã. Since that time, I've never heard, because our father in the Lord prophesied that time that whatever you have never seen, you have never heard is ebe nu siwo mi mekpɔkpɔ mia fofo alo pastor gblɔ nya ɖi be nu siwo mi mekpɔkpɔ nu siwo mi mese kpɔ la miava nɔ wo kpɔ miava nɔ wo dzesi siawo kpɔm eye nu siwo katã dzɔ nyi be nka esi me va xɔ ɖaseɖigbalẽ le suku si ye melia azɔ ye tsɔ ye ƒe ŋkɔɖoɖa eye Mawu na be ye hã ye ɖu dzi eya ta kuhi ɖaseɖiɖi ve nye sia ɖaseɖiɖi ve sɔŋ miekpɔ ma ava me na wo hã eveve le eƒoa me le agbewoa me ava me na wo nenema le Yesu ƒe ŋkɔ me. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Here is Miss Aboyeji Hope. She had eye problem, specifically poor sight, poor eyesight. That means poor vision, and not see well, associated with high pain. But this night, the Lord set her free after the prayer of our Father. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I only give God the glory for what He has done in my life. Since 2019, I've been having this eye problem. My mom went to leaders meeting during that period, and then she asked me to cook for the dinner. So as I was cooking, the
charcoal burning just enter into my eye. And since then, I've been having a problem. I must not look at the eye or look at the reflection or ray of light like this. Water will start to come out of my eyes. But during this year, January conference, God grant unto me my total healing. Praise the Lord! Praise ye the Lord. This is Miss Oluwatosin. Miano Oluwatosi yenyesia Having again Pentecostal disease. pebla tomvo ade But in our own case, ega this was eye wono bevesem by heartburn, and what we call that in medical parlance is gastroesophageal reflux. miona siabe gastroesophageal regions nana benkam amama Gripping chest pain, very difficulty in breathing associated with it. And but this night, the Lord has set us free. gakeza ya mau na be wo esimia papa so dogbada kafukafu na mau kafukafu na mau I want to appreciate the name of the Lord. ejibe adakpe na Yehowa penko de nusio wo de bagome ezaya me elabena ye no gbedom da cho nusianti epegede won alo yi gede onyesia enusia nono ye vem epe relative onyesia eye noatike gbedewo eye ye wo dodokpo gedewo gakia lesio kata megbea Finishing on, I began to feel pain. si nusia voa Jehova no bebe semble ye pe akota kpakple epodomeson gake esi dodo si agbona ye no totom na mau bena mau ye jibna be ye ha ye jibe ya ho ye pe nukunu blibo sia eye bebe sia ye maga aga ko ajoko gake esi mia papa sova ebe ya cho mia cho asidara pisi no mia memda ye cho ye blo ye betagbedo na mau ho ye cho tagbedo se ya fisafi ye cho ye pasi dare ye pe akota kaka si mau pa me dogberavo ye de amenla de ko le abo ko ti fafa de ye mena ye bebe sesia enucho kafu na mau Pastors and leaders to encourage all their workers to attend the ministers' conference. do lao kata mi maganglo bo be chondi me a do dua le di yimna mi e mi akpogo me le bobo gan siame Here is another testifier by name. ta sedi la bubu ye pen konye ayode de Deborah pe blave vove Persistent headache for 2 years. ta dui non podom ne pe ve relative onye sia esi o nuvai esi mo pa me dogbera gaula edo ejafoku kosira sineva ya eye ve sesia ha ejo esi mo pa me dogbera kafu na mau kafu na Kristo Senegalagbe ye demo pon ko rejide nu sho kata mau le pagbeme oyona be ayede Deborah eye verse no verse semble tamalo tadui non podom nai gake ye no ye no gbedom da nu sia bena mau na be nu kuno ne wajole khan pagbeme consider sineva ya ye kudre be ye kpo Pasteur le drum et tona ye no bena be ye kasi ye pa fo ye no ye dada glona ye bena be abe ye khoy pa nukunoma gake si ye ezaya me ye ga ho nukunu bubu
Consider Sineva Yepe, Keke GBãTɔ alo Jodagbea, ye wo, ye Jafɔku, ye Nye, ye Babo, alo ye doa, ye Jafɔku kple Baboa, Babo non podom na ye pendu si bon non podom na ye, kakea si mabha bemia doa si afisi na no mia vema ye choa si de ye pendu si boaji ye de ye da si da firma kwa ye ha ye ho bonu kunu azon ya te akọ pa si de ji akpena ma odeta la si diverse ya ota o ha to gona lo hana dida se o. This is Sister Sarah Ogundele. She's a 3-year-old woman. Miano ni Sister Sele Ogundele edop blood devoton. Received in showers of blessing. I was held in Port Harcourt October 2021. Asi takpo sineva malereti wolia me pe sineva yamea. Ye no bevesem epumo pe bevesem. Ye mote dena alo dena afwado dena ona dena dusibo ye mote vuvuna balesi wojeno ye bevesese no evam pe aton sonye si kaka si takpo sineva ile pe sineva ya begleti wolia me ye khoye pe do yo ye azon ya te avuvu ye pa lo. Ìgbàlà mi mo dúpẹ́ fún ohun tọ́lọ́run ti ń ṣe pàápàá jùlọ nípa apá yìí ó ń ro mí even àwọn neighbor mi wà bí tó ṣe pé tí mo bá fẹ́ ro kàbí anything rírò mi ò lè rò àwọn ni wọ́n máa ń ràn mí lọ́wọ́ ó máa ń lọ àtúbọ̀ ṣùgbọ́n láti ọdún tó kọjá láti crusade tí wọ́n ṣe ní Port Harcourt mo yin Ọlọ́run lógo pé Ọlọ́run fọwọ́ tọ́ mi láti ìgbà yẹn èyí tó máa ń lọ tó máa ń padà bọ̀ kò padà wá mọ́ Ọlọ́run ṣẹ́ ogun yẹn láṣẹ wọlé. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. The Lord touch her, he will touch you. Ma okasienu e ma wakasi ohanu megajo o. The food. Those who are going to come back, we are going to serve food here. Amesi ono le yim le gbogbo ma menyo. Migajo o. Ye bon kwenye favor sinle. Last week, she developed sudden acute stiff neck with pain, and this radiates to the left hand and the soldier. Actually, this medical condition could be as a result of some severe disease, but after the prayer, our Father in the Lord this night, this stiffness of the neck and pain, everything disappears. Praise the Lord. Kafu na mao novio nko nyenye favor Sydney. Nye da tseri dia ele Sunday evening. Consider Benjimia esi me fwa me dima ajrado ne ma isuku kwa nyamaga tel sosomo eye veve sesia no mpodom na wale gbogbo bena be yepe mbodom keke ma yamaga te azon o eye esi ajrado keke ye joa ye bakwo be veve sesia ga no aji yim eye esi ga suku ntogo hala sesia ga no ji nga kaye wo abede na ne kemele jomo. I was trying to endure the pain because it's so severe. Suddenly the pain grew worse. Sesia ajoga bano aji le sukua e amede ke ba jo amagu ba no gbogbo me na menu kajo le mpodom na yema sesia bano aji yim ale gbogbo be na be American Matias Gome play o. After
si sukua voa yemete zo yemedibe ya yemagate le zom to go ham eye bebe se sisia le no podom na la fisi ya eye yudo gbedomda yebala gbedora yebado gubna be ya be yofofo la paso la hadie ebe yematia a wo afode do yematia da fo yematia wo nouveau o si eva donc wa ya onuka ye mlonyi eye si ye mlonya emegbe ye mleda haji ye va titre eye si eva va yete ko ya le takpekpe ajia si ma fama dogbeda ye kho ye pe nukunwa eye azon ya tia de afo ya tia de abo online great things are azon mia se da se dio le kam la bena nu jwa la fi le jom la fi ma ha joy in the camp has extended to us on the social media as Olariwaju Esther Oluwaseun testified of 5-month skin disease be ye no do de lem cho ye agbaje me pe do de leti aton son ye si mo fa me do gbera me gba ye do lo ki po ye me ga po do le si ale ye pontin o amu be ye no be sem le puma pe do be se a tradia de ga ke si mo fa me do gbeda ye kho ye pe do yo chokuro ye pe puma pe do sianti amu bubu be na be si ye Pasteur do gbeda be na be ye be se kata ajola ye abayomi ye khonya ya siadise ye le kamesia ye khoye to ye seront ha khodoyo kafkafuna mau ebe ya jole Josh Bad ebe ye ben kwato babalola jema ye kho pe yenne ebe kafkafuna mau yodo chokuro bebe senti ye no bebe sia pe adonye sia pe adebe bebe sia evai eye mau tukaye Elijah Chukwedo globena ye metem zona nuire o gakia zan ya mea esi mo pa me dogbera kwa Chukwedogo be ya takpena mau bebe se sia sinona be ye mete zona nuola o kata ojo azon ye le zomye de ebe ye le kamau kafun eye mia yi Ghana azon mensa ampa nglobena le Facebook pe a kpaji be nye as nudusi boba a nye nu asibi de o no venyem eye esi mo pa me dogbeda mi do nkwibe na be mawu blobena be amen mamlea eleve viento eye amen mamle si amegba ye senane le ye pe asia me al sibi de ame eye le lekepen bebe se alo nu se asine ye se le pas sibi de ame la bebe se ajo eye azon la ye khodo yo blibo e hafine mi trova ai Pasteur sine le alnyao nu gomo chuma mia asera sedia bana mia to jore maunu
Shall we rise up to praise the name of the Lord, the God of wonder, the God of supernatural Miatão atitre nemia akafu Yehowa penkoa miado Yehowa penko de dzi miakafu ye penko kokola miatitre mia fodi eye mia akafu Yehowa penko o Yehowa medak bena wala bena megedo khodo yo megedo ho kachuchu eye de pokwa geda megedo po jima eya ta miado Yehowa penko de dzi eye nye maugan eye miadak bena de mia bafo mia papa sopa gbeta abab alesi ozin eye wo de kamo wo chukamo mia kafu Yehowa penka ela bena nu gawo ke wom waga no echosi ne gbona nabe mia nabe hame ne wa do Yehowa penka de dzi mia kata mia subo Yehowa penka ela bena Yehowa nyo mawunye mawugan eye mawugan onye le amekhala dume mawugan onye le dukwa katame mie ganglobolo echoa dɔwɔlawo katã pastorwo katã xamea ƒe pastorwo katã dɔwɔlawo katã eye xamea bubuwo katã siwo ne le axadzia ame sia ame míaƒe pastor nye na mía katã eye wòate wokpe amewo katã dɔwɔlawo katã xame bubuwo ƒe dɔwɔlawo mía katã míava eye míakpe ta le leke ƒe bɔbɔ gã sia me eye ne míekpɔ gome le me vɔ la ŋdi gade xoxo eye ne míewɔ vɔ la míate ayi míaƒe dɔwɔwɔwo dzi míado gbe ɖa ɖe dzu fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me fofo le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔ la me míedo wò ŋkɔ kɔkɔe la ɖe dzi míeda kpe na ɖe nu siwo katã ne wɔ ta esi ne tuka amewo ne ɖe amewo le nu vɔ̃ ƒe ŋusẽ te ne xɔ amewo le Satana ƒe asi me xɔ bubu le Yesu ƒe ŋkɔ me míeda kpe na wo ɖe wò dɔtsɔla si nye míaƒe pastor si ne ɖe nya ɖe go eye enya sia le dɔ wɔm le afi sia afi mibia be nagatrɔ ado ŋusẽ ya ma le Yesu ƒe ŋkɔ me eye esi míagatrɔ teƒe ya tsɔ la nugonu gãwo dzesi gãwo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye azɔ si míatrɔ ya ƒe me azɔ la fofo yi kpakple wò dukɔ trɔ kpakple wo tsɔ wo Kristo ƒe ʋu la tsɔ wo dzi akpe na wò fofo le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔ la me míedo gbe ɖa le amen amen gã aɖe amen amen le dukɔ katã me amen akpe na mi le Mawu ne yra mi megaŋlɔ be wòle ame siwo katã trɔ dzi megbea woado go kpakple dzumemegã alo pastorwo taƒle etsɔ tɔgatɔ